namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like King Tshinya. Link link, of course, na Benny Mayengani the president, and also ANC. Yeah, so kasakuramta of course at 17th of February. Don't forget gonna account ya Tshinya Vantshwa. Fika kumagufika poster this poster here ya ANC. Ndoko fika hi pfula lanwa. Fika kuma ku ifika kombisa le henhla as you can see ako a hi fambeni hi ya tiphina as you can see. So ku ta kha ku na event ko le ka Dzumeri rank Mageva i ndhawu ya yena Tshinya Vantshwa mi nga mi kha mi swi tiva kha ku Dzumeri no yi cheleni amepe vulavula ni maja hi n'wino gorogogo. So ku yini ku ta line up Tshinya Vantshwa nga ko ma yi kumela na mhaka leyi. So na un'wana za vutisa ku why va siye local artist Tshinya la a vzangi hlwela because loko ni scroll ni henhla ni fika ni kuma ku hey ku na hongo ri nga kona la. I'm not sure ku a ku sendeliwa mani mara swi tikomba ku ri munhu loyi a nga na influence ka this gig or event. Because loko fika hi pfula laha hi fika hi kuma fika un'wana a vutisa ku na munhu a nga vutisa swa ku munhu la fambisaka event leyi ku xota Tshinya Vantshwa. So munhu wa ku fika kombisa ku Tshinya a swi bohi, he's always promoting AADP and u ri yena a nge vhoteli ANC ku ri na Benny. So Tshinya Vantshwa i tsandzeke ku kuma gig a tikweni ra yena street hi mhaka ku yena i fambisana na AADP vandla ra Benny Mayengani the president. Mara a swi hlamarisa yini ku a postela yini laha kasi yena i famba na yini vandla ra kona. Mara loko ku vula ntiyiso vona a va wrong. Loko ni languta ti-videos to tala ta Tshinya Vantshwa i va kha promota AADP like i va a swi mbarile xikipa xa AADP. Phela no hi promotion leyi loko i ve khimbale xikipa i va kha hi promota a xi hundla sweswo. Most videos loko u cheka i va a xi mbarile xikipa xa AADP and stuff like that. So hayi va n'wi pfalele timpompo a tikweni ra yena hi mhaka choice ya political party ya yena. Ma yi kuma yena mhaka leyiwa. So hayi sweswo mi nga tsala mavonelo ya n'wina ku mi swi vonisa ku yini. Hi leswo guys va n'wi pfalele timpompo Tshinya Vantshwa le tikweni ra yena le hi ku i fambisana na political party ya murhangaphandla Benny Mayengani the president. Hopefully ku ta va na rally na le ka AADP a kota ku rhambiwa. Ma yi kuma yena mhaka leyiwa hi ku hey swi swa hlupha leswa tipolotiki leswi hi leswo. Hita hlangana ka tibote